Portner Milko Bjelica. Milko, ako uzmemo u obzir da je CSKA u posljednjih 6 utakmica postizao preko 95 poena, ne može se kaži da je bila loša odbrana, ali napad je definitivno ukočio samo 59 postignutih poena. Da, mislim da napad nije funkcionisao ovu utakmicu, da su dosta dobro pripremili naše napade, da su taktički dosta dobro igrali, nisu nam dozvolili da igramo našu igru i mislim da uz ove procente koje smo imali večeras da je bilo teško očekivati nešto više. Mislim da čak i slobodna bacanja su nam bila oko 60% za 3 poena, 13-14, što je dosta malo, pogotovo na svom terenu, i mislim da su to neke stvari na kojima treba da radi. Već za 2 dana jedno od težih gostovanja Olimpijakos. Da, Olimpijakos koji je večeras pobedio Fenera. Takođe, ekipa koja spada u grupu sa CSKA je možda i kandidata, mislim, sigurno su kandidati za osvajanje Evrolige, kao i prethodnih godina, i mi treba da gledamo sebe, da probamo da odigramo što bolje, naravno da ne ponovimo ovako nešto kao što je bilo večeras i da probamo se suprotstavimo hrabro Olimpijakosu. Hvala, puno sreće, Petar. Hvala.